Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Amatora yo guhitamo uzategeka igihugu mu myaka 5 iri imbere yatangiranye ibibazo. Abaturage birirwa bahagaze ku biro by'itora bashinzwe gutoresha babuze. Nta matora batari bake bategereje kureba uwigiza nkana n'ukunzwe na rubanda hagati ya kandida perezida cyaguranye batuzwe nka Bobi Wine umaze imyaka 3 yonyine muri politike na General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni umaze imyaka 34 ku butegetsi. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko ahenshi mu gihugu abaturage babwiye ko gutora bitangira saa 9 za mu gitondo hagira saa 12 hamwe bigera saa 3 ibikoresho by'itora bitarahagera. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe ko abanyamakuru bageze nubwo gutora byatinze imashini y'ikoranabuhanga bari bikoresha bamenye batoye yahise kwama ngo byabaye ngombwa ko bakoresha intoki bisanzwe. Icyo abaturage bavuze ko gishobora gutuma batora nabi, ariko kandi hari uduce tumwe nko mu karere ka Kira udusanduku turimo impapuro z'itora twari ducagase utundi twapfunduwe bitera amakimbirane. Ahitwa Makindyeho ngo hibwa agasanduku k'itora mbere y'uko amatora nyirizina atangira. Hari uturere ngo byagize saa 3 zirenga amatora ataratangira uko abatoresha babuza abaturage barahira imbere yabo. Kandida perezida cyaguranye Robert yasabye abamushyigikiye kutava ku biro by'itora amajwi atamaze kubarurwa. Umunyamakuru wa The East African wakurikiye amatora yanditse ko abaturage bamwe bagize impungenge ko amasaha yo gusoza gutora ariyo saa 10 za Uganda ishobora kugera bataratora kuko batangiye batinze. Icyakora umuvugizi wa komisiyo y'amatora yavuze ko amasaha nagira bari ku murongo batora mpaka birangiye. Ibyavuye muri aya matora bizatangazwa nyuma y'amasaha 48. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko kumenya amakuru y'itora byaguranye cyane kuko internet yari yafunzwe n'imbuga nkoranyambaga zafunzwe. Abasesenguzi ba politiki bo muri Tanzania bavuze ko bakandida 11 biganjemo abakiri bato. Ibi ngo ni ibintu abantu bakwiyeshya ko bakandida bashaje bari bubura amajwi, ariko ngo siko bimeze kuko abaturage batora uko ari miliyoni 18 zirenga. Abantu bakuze ni benshi kurusha urubyiruko miliyoni hafi enye. Ibi ngo biratanga amahirwe make kuri kandida cyaguranye imyaka 38 washakaga kurandura icyo wita igitugu mu gihugu. Ngo birashoboka ko urubyiruko rushobora kutamutora. Icyakora ngo hari icyuka cy'ubwoba mu baturage ba Uganda ku buryo bamwe banze kujya mu matora, ndetse muri Kampala ngo byagaragaraga ko igisirikare n'igipolisi baryamiye amajanja. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ishyaka Union Républicaine ryifatiye mu gahanga bwana Lambert Mende wahoze ari minisitiri w'itumanaho muri guverinoma ya Joseph Kabila wahoze ategeka Kongo, rimubwira ko adafite ubukure muri politiki ndetse ngo atagira ubupfura n'ubunyangamugayo. Mu cyumweru gishize amakuru yacicikanye mu binyamakuru birimo Jeune Afrique yavuga ko bwana Lambert Mende yabonanye na perezida Tshisekedi, ndetse biza kumenyekana ko ihuriro rya Mende ngo ryaba ryarisenyeye mu rya Tshisekedi hagamijwe kubaka igihugu kirambye. Radio Okapi yavuze ko Lambert Mende yabwiye Jeune Afrique ko yiyunze kuri Tshisekedi akitandukanya n'iyo FCC rya Kabila wahoze ari shebuja mu nyungu z'igihugu. Uwitwa Zihindura Murengwa perezida w'ishyaka Union Républicaine yanditse wari wifunguye Genero yahoze ari minisitiri w'itumanaho wa Kabila, amubwira ko ibyo yakoze byo kwiyunga na Tshisekedi yabikoze ubwe bwite ntababwiye bidakwiye kwitirirwa ihuriro. Mende yarayoberezwe nka Convention de Congolais Unis. Ikinyamakuru L'Actualité cyanditswe muri iyi baruwa uyu mugabo yabwiye Lambert Mende ko yitandukanije n'ihuriro rye kandi ko ibyo yakoze byabaje aho bari kumwe. Amubwira ko ishyaka Union Républicaine ritamushyigikiye ryitandukanije nawe kuko ridateze kureka Joseph Kabila Kabange n'ihuriro rye FCC kuko aribo bafite urufunguzo rw'ahazaza ha Kongo. Ninyabije muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe umupasitori w'imyaka 45 mu ntara ya Kirinyaga yahamijwe n'urukiko gusambanya abana be babiri b'abakobwa batera inda, ahanishwa gufunga imyaka 140. Ikinyamakuru The Standard cyanditswe 2019 mu kwezi kwa gatandatu uwo mugabo mu bihe bitandukanye yasamarije umwana we w'umukobwa w'imyaka 16 amutera inda. Kuri ubu ngo yarabyaye yaronse uruhinja rw'amezi 7. Urukiko rwanavuze ko mu kwezi kwa 8 umwaka ushize nabwo mu bihe bitandukanye yasamarije umwana we w'umukobwa w'imyaka 14 nawe amutera inda ngo ubu ni Nyarwege. Uyu mupasitori yabwiye urukiko ko ibyo yakoze abyicuza, ariko ngo atsindagira ko ntawe udakosa nawe yababarirwa. Umucamanza ashingiye ku buremere bw'ibyo byaha uko ari 2 buri kimwe yamuhanishije gufunga imyaka 70, uko ari 2 azafunga imyaka 140 kuko yarasambanije abana yibyariye arise. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye mu Burundi abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe bategetse ibikomye abaturage badashaka kumvira no kubahiriza amabwiriza yo kurinda COVID-19 basaba ko mu Burundi ari hose yakwambara agapfukamunwa kandi agatanga amakuru y'abatubahiriza amabwiriza. Iki gihugu muri iki gihe kiri guhangana n'izamuka ritunguranye ry'abandura iki cyorezo kigarika ingogo hirya no hino ku isi. Minisitiri w'intebe w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni, ikinyamakuru Iwacu Burundi cyanditswe yavuze ko nta Burundi ukwiye gusuzugura agapfukamunwa.
kuko iminota 15 umara ukwambaye uri kumwe n'abandi idahwanye n'iminsi cyangwa se ibyumweru wamara kwa muganga yewe n'akavugari k'amafaranga watanga wivuza. Iki kinyamakuru cyanditswe Bwana Bunyoni atanariye iminwa yavuze ko kwambara agapfukamunwa ari itegeko mu gihugu kandi ko utazabikora agafatwa azahanwa bihanukiriye nk'undi mugome wese.